Član gradskog odbora LDP-a Emin Topić izjavio da ova stranka predlagala ugradnju kalorimetara prošle godine, ali da je gradska vlast takav zahtev odbila. Topić kaže da sada taj posao bespotrebno kasni i da su građani odavno već mogli da štede na utrošku toplotne energije. Kašnjenje u Pančevu je postalo pravilo. Kasnimo sa uvođenjem kalorimetara. Kasnimo sa grejnom sezonom. Jedino grejanje Pančevo ne zna kad počinje grejna sezona. Kasnimo sa tribinama. Poslali su prvo upitnike građanima Pančeva, pa kad su vidjeli da je odziv slab i da nemaju građani informaciju uopšte o kalorimetrima i njihovoj efikasnosti, brzo prave konferencije i tribine kako bi nekako spasili situaciju. Prema rečima Emina Topića, dug grejanja prema Srbijagasu je rastao iz godine u godinu, dostigao cifru od oko 200 miliona dinara i da sada to građani plaćaju. Pored toga, cena grejanja je porasla sa nekih 66 dinara, koliko je bilo prošle godine, na 85 dinara, a građani Pančeva nemaju nikakvu mogućnost da uštede i bar malo smanje troškove kućnog budžeta. Poslednjom odlukom gradskih vlasti cena grejanja je povećana za 8,9%, s obzirom da je cena energenata porasla za 12%, a da cena energenata učestvuje u ceni grejanja sa nekih 60%, logično povećanje bi trebalo da bude 7%. Šta plaćamo sa onih preostalih 2%, to niko ne zna. LDP smatra da je ugradnja kalorimetara pravi potez za građane koji će time dosta uštedeti, naravno ukoliko u zgradama postoji dobra izolacija, kazao je Topić, navodeći primer zgrada u ulici Keja Radoja Dakića broj 3, o čemu je izveštavala televizija Pančevo pre neki dan.